Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Bokutani yango yo kukutana hii ya leo tokutana kaboye pambate atukutanake hivi bule nyinyi ekutanisi biso mimi natuchanga leo hivi eza bobele pema iko tu pumuzi. Soki pema ezalaki te Kama pumuzi haingalikuwa ngana bino toningaki tokutana te sie na sisi hatungalikutana. Nalobaka boye Anasemaka hivi munena nzoto ebatelaka te bunene ya mwili haichungake. Soki ezalaki munena nzoto ebatelaka Ingalikuwa unene ya mwili na chungaka yanga pepe kala kota mabele kama nduku yetu Pepe Kale hangendaka mubulongo. pambate awa na mboka tobengaki elephant d'Afrique Juu hapa kwa Afrika tulimuita elephant. nabakisaka boye Anaongezaka hivi elambo tobengi na kombo sapologie nguo ile banaita kwa jina ya sapologie ebatelaka te aichungake. soki ezalaki ebatelaka Ingalikuwa na chungaka fumu pakester Kester wemba Bokule yaka lisusu koyembela nga nzembo ya nzinzi ko papa kama nakia tena kumwimbia mwimbo ya njinji nakombala na nga ndumba yeye tao wa muke wa ndumba nakobala te mama shitao wa mama nyonso bango basali yote nye banafanya ebateli bango te haikuwalinda. lelo baza na samabeli Biko chini ya ulongo. nabakisaka boye Anaongezaka tena hivi mungongo ozobenga mungongo sauti lenye kunaita sauti o tozobenga eyembelo ile tuko tunaita ya kuimba ebatelaka te haichungake. soki ezalaki ebatelaka Ingalikuwa na chungaka mari misamu akota mabeli Ser Marie Misamu hangienda chini ya udongo. nabakisaka Anaongezaka tena hivi kende na kati ya familia ada bombole uende kujamaa ya ndugu yetu Hada Bombole kuna elongi ya mabeza kule sula mbaya haikuwaki. bango nyonso bazaka kitoko Bao bote ni bakitoko tu. balobi lokwa to akitoko Kome biko wazuri, lokwa to ana mbongo kome biko na pesa, eleka na pamba te haitapita bule. babengi jibe mpia na papa sheri Banamuita Jibe mpia na papa Sheri. tangu lidera mufu bakomi Tangu lideri wakati Jibe mpia na halifika bazwi ba carton mbongo balikamata makuta yote bapesi ye bakimupatia. akoti studio Anaingia mu studio ayembeli kaka mwasa kitoko ya pembe alimbia tule mwanamke wa kiana wa mweupe na kati ya familia ada bombole kujamaa ya hamie ya Dabo tobenge Mbole. na kombo ya Jeannette Bombole Banamuita kwa jina la na Jeannette kanisa Bombole. kinzembu wana ekobatela ye Aliwazia le mwimbo itamuchunga ebateli ye mea ikumulinda. lelo aza na sama Leo eko chini ya udongo. trouble moko ekoti na miniti oyo na mboka Fujo moya nengia sasa mumungini ona kopapolela ngo enye atatuma apige kabisa batu sirtu kati ya kanisa. na kobeta bato lolengi wana Atapika batu ya vile, na papoli yo anakupika, na nyati yo anakupika, na kwesi yo anakuangusha, okota to hopital unaingia pe mu hospitali. boniko Aye hivi ekomi nini yango inakuwa nini sasa? papa tanga makomi Tutasoma makomi. tangela nga bible noki Matthieu chapitre 7 verset 24. Okay. Inasema hivi. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et je mets en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. kita na se papa Toko kitana 26. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. bango moko batangi bible Baba moja basomaji ya Bible, bango moko basali na nzambe baba moja batumikiaji ya Mungu, bazo respecte makomi te abaheshimie parole ya Mungu. bible oyo bango bazotangela biso Biblia nyebiko banasoma bango moko bazo respecte yango bao moja habayeshimie. makomi oyo natangi yango Ile maandiko hanasoma hapa pona ba musicien chrétien juu ya nyie baimbaji ya Biblia ya Mungu. Munaitwa waimbaji wa Mungu, meamheshimie. natangi makomi oyo Anasoma hii maandiko pona
na ba musicien ndio nyie baimbaji ya Mungu. Nalobaka boye. Anasemaka hivi, tala lelo na mboka na ngai, ngalia leo mudunia yetu, mungini yetu, na pesi batu ya église ya Kimbangiste raison. Anabapatia watu wa église ya Kimbangiste raison. Na pesi ba témoin de Jéhovah raison. Anawapa watu wa témoin de Jéhovah raison. Na pesi batu wa message raison. Anawapa watu wa message raison. Na pesi batu église ya Nkankari raison. Anawapa watu wa Nkankari raison. Na pesi ba église ya saint de dernier jour raison. Anawapa watu wa saint de dernier jour raison. Ah, bango ba comprenaki makambo avant. Wale watu walijua maneno mbele. Ba comprenaki yango avant. Walijua mbele. Bayebaki yango déjà. Walijua ki déjà, bayebaki déjà. Balijua déjà mbele. Papa, faites attention hein. Le baka likambo bien. Merci pasteur. Ba to belé bazolanda na minute. Merci pasteur. Toko beta na makofi awa hein. Pardon pasteur. Kimiezala. Et comme ni yango. Kimiezala pasteur. Bayebaki déjà avant. Bayeba. Toko beta na makofi hein mon frère. Pasteur nalingaki kanda na we mata. Kitisa kanda pasteur. Kitisa kanda pasteur. Et comme ni yango. Bietika na yo ko interpréter ngai. Oko interpréter nga na babuso babwe. Pasteur te. Kitisa kanda. Bayebaki yango déjà avant. Balijua hii maneno deja mbele. Ba musicien chrétien oyo. Baimbaji ya kanisa ibi. Un jour. Siku moja. Bako gafe. Batafanya tu buzoba. Bako sala bêtise. Batafanya tu buzoba. Ozomona na mboko yo. Uko naona mwi inchi. Bamisali lokola bango bakolo nzambe. Banajifaa kama vile onjo wenye Mungu. Bangonde bayebi na ndako nzambe alalaka. Bonjo benye banajua kwenye Mungu anatiliaka kichwa. Bamona ye deja na misu. Baishaka muona na macho. Omoni sonyo tokomi nango. Unaona sasa haya yenye tunapata. Tokoleka bisika nini? Tutapitia tena wapi? Tokotambolela wapi? Tutatembelea tena wapi? Tokomi na soni ya makasi. Tunakuwa na haya ya kupita. Nzoka bao tozo respecter. Batu benye tunabaheshimiaka. Tozomona bango ba musicien chrétien. Tunabaona kama waimbaji wa kanisa. Balongolisi basi bazemi. Wanatosheshaka batu ba mimba. Babomi ya kala. Abo njo banauaka kuanza zamani. Bameli whisky. Abo njo banakunya kile pombe ya nguvu nguvu. Bameli diamba. Abo njo wenye nakunya kile tumbaku ya hivi. Mboko yo. Inchi hii 2020 oyo. Hii 2020. Batu bako suka mabe. Batu bataishi mubaya. Makomio to uti kotanga. Maandiko yenye tunatoka kusoma. Biblia Bible na mukana na Matthieu. Biblia nasema hivi kubarua ya Matthieu. Chapitre na yango 7. Kulinye ya 7. Verset na yango 24. Kumahandiko ya 24. Tangu totanga kyo yoka ki deja. Wakati tulisoma ulifata. Siko na nina limbola. Mena banataka kukuonesha sasa. Biblia zolo baboye. Biblia iko inasema hivi. Mutu nyonso akoyoka maloba na nzambe. Mutu wowote mwenye atasikia masemi yake. Akotosa yango. Akaifata gisi nestahili. Akorespecte yango. Akirespecte gisi nestahili. Akobanga yango. Akiheshimia gisi nestahili. Ye wana bomo na ye. Ye ule njo mwenye maisha yake. Ekozala lokola ndako etongami likolo na libanga. Itakuwa kama vile nyumba yenye najengewa julu ya lijiwe. Ndako etongami na libanga. Nyumba yenye najengewa julu ya lijiwe. Ba probleme koko ya. Ba maneno haiwezi kukuya. Bakoko kosela yo o viole. Bakokiko banaweza kukulongofia uliviole. Mvule kobeta. Mvule tanyesha. Mipepa ndenge na ndenge. Mupepe tapita. Yaya. Nduku yangu. Ndako ekokwe ya te. Nyumba haitaanguka. Sikoyo. Wana. Awa tokomi na tribunal. Hapa tunakuwa sasa kuleta. Awa tokomi na parquet. Hapa tunakuwa sasa kumazuzi. Sikoyo tala eglise na nzambe pa yekei. Ngalia sasa kwenye kanisa inaenda. Kala soni oto memina kati eglise. Ngalia haya nye munatuletea kati ya makanisa ya reveille. Eglise na nzambe. Kanisa ya Mungu. Eglise na nkolo. Kanisa ya Mungu. Eglise na Yesu. Eglise ya Jésus. Yesu kita. Papa. Nakobeta masasi awa hein? Non, pasteur. Te abande kono ndenge so te abango. Boni boyeko. Tiens. Lananga na bokebi. Umufate na kimya yote. Tala pasi otokomi nango na mboka. Ngalia mateso yenye tunakuwa nolodo kundunia. Tala sonyo otokomi nango na Kinshasa. Ngalia haya yenye banatupatia kata mwini Kinshasa. Eglise nini ngana kokota. Kanisa kanitene yenye tutaomba. Na minute yo
Kwa hii wakati okote ya mwana na nzambe nini? Utaonesha mtoto wa Mungu. Okoyebisa ye nini? Utamwambia mtoto wa Mungu. Mama ke yo moko sana ba bêtise. Kwenye wewe mwenyewe kwanza uko na bifanya uko deja mubuzoba. Mama ke yo moko sana salite. Uko deja mubuchafu. Okoloba na kofi nini? Utamwambia Quadra Koramani nini? Okoloba na jibe nini? Utamwambia Souverain Premier nini? Okoloba na wera nini? Utamwambia ya Noele nini? Okoloba na Robino nini? Utamwambia Mundibu nini? Obimisaka bango lokola bato wa Satana. Mulibatosha kama vile njo watu wa shetani. Siko nzoka bino ni moko bata Satana. Kumbi nye njo batu ya mashetani. Osomona ba bêtise. Unaona sasa kwenye mnatubeba. Beta na makofi mabe. Utapikwa hapa pasteur. Papa, nakobeta masasi hein? Non, pas kupika masasi pasteur. Pasteur non. Non, pasteur. Sois calme. Uba conseiller benzako. Uba shaurie. Pesa bango ka conseiller pasteur. Et comme il nyango. Pasteur non, kiti sakanda. Tiens, kiti sakanda. Nakobuka église oyo hein? Toyebi ke bazako bebisa dignité na bino ba pasteur mais kiti sakanda. Kiti sakanda pasteur. Usivunje église. Kumbuka église de pasteur. Yoka biloko bien. Sikia maneno hii mzuri. Siko yoko yebisanga nini na mboko yo. Wewe sasa utamwambia nini mudumu mwingine? Tika ngana kene nga ko fete na ba jibe mpiana. Mwache ende lwaki afete na ba jibe mpiana. Oko peki sangana kene kotala wera na likambu nini. Utamukataze ndio muone ya Noele na problème nini? Na kati na église na Nzambe, kati ya kanisa ya Mungu, film sexy kote biso na kati église. Mafilme ya pornografiki inaingia kati ya kanisa ya Mungu. Ekote libiso na kati église. Inaingia kati ya kanisa ya Mungu. Musicien chrétien kati bilamba. Musicien wa Yesu anatosha manguo. Batu bamona nzoto na ye. Batu baone nidite yake. Batu bamona tolo na ye. Batu baone mbavu yake. Batu bamone subeli na ye. Batu baone umwiti yake. Ba musicien chrétien. Oh, baimbaji ya Mungu. Na mboko musicien chrétien za mwingine mwimbaji wa Yesu haiko tena. To bandela mboka zero. Biko bananjilia dunia mwanzo. To pona ba musicien chrétien. Tuchague baimbaji ya Mungu. On est poko tozali. Tuna moma yenye musicien wa Mungu. Tokiti kuna na scène 26. Tunashuka pale ku 26. Bible zolo baboye. Biblia iko inasema hivi, muto yako yoka maloba na Nzambe, mwenye atasikia maneno ya ye Mungu, yako tosa te, mwenye akuheshimia, akotia na misala te, akuitia kukazi, akobeta kara, ataipiga kara, akoza lokola musicien chrétien atikali mutakala. Atakuwa kama vile mwimbaji mwenye anabakia buchi mbele ya batu. Mule kobeta, mvule tanyesha, mupepe koya, mupepe itakuya, ndaku wane kokwea. Ile nyumba itaenda. Po ezata na protection moja. Jua ina hata protection moja. Naloba kaboyi. Anasemaka hivi, muto yako simba biso. Mtu mwenye anaweza kutukamata, alingito tambola na sembo. Anapenda tutembee munjia ya usawa. Alingito tambola na anapenda tuchelewe kualima. Ozomuna ba bêtise. Unaona sasa bonye église kwa ba musicien chrétien. Bambaji ya kanisa ya Mungu. Sosola. Mujiondoe. L'État félicitations. Mujiandaye. L'État félicitations. Ah, l'État banabapa shauri. L'État félicitations. Ah, l'État wanawaencourager. Sala musala na yo kitoko. Mufanye kazi yenu sawa. L'État kangela na ba musicien chrétien nyonso. Uwafunge wale wa musicien chrétien yote. Tia bango na boloko. Wa ubatie kati ya prison. Katela bango ba 20 ans. Ubakatie miaka 10. Katela bango ba 30 ans. Ubakatie 30 ans yabo. Ba yena loyenge. Banakuya na fujo. Lokola bazuba jipa sika. Sa vile barakamate ma mitukali ya Lokola basombi ba mapangu. Sa vile banauza manyumba. Basili maîtrise. Baramaliza maîtrise. Na mwana 6 ya 16 ans etekia aone tu mtoto wa miaka 16 etutekota amona mwana 15 ans etekiama aone tu mtoto wa miaka 15 ni kukamata tu inaingia mara moja. Osomona biloko. Unaona sasa musicien chrétien comme joueur, waimbaji wa Mungu wanakuwa wachezai kabumbu. Aliniko mona mwasa pembete. Abapende kuona watoto wale weku. Aliniko mona mwasa mundelete. Abapende kuona wale watoto wazungu wazungu. Mwasa mundele. Kama wanaona mwamuke wa mzungu, musicien chrétien zoko kate. Waimbaji wa Mungu hawakamatike. Avioleye kaka. Aviole kaka mwana. Amuviole tu mtoto. Aviole kaka mwana. Amuviole tu mtoto wa 16 ans. Aviole mwana 15 ans. Amuviole tu mtoto. Tosekaka ba païen. Tulibacheka wapagani. Lelo siko ba païen bakomi koseka. Sasa wapagani wanakuwa tokoloba na ba musicien païen nini?
tutabambia waimbaji wa dunia je? Tala soni oto komina. Ngalia haya yenye munatupatisha. Musicien chrétien soko komona mwasa pembete. Muimbaji wa Mungu hapende kuona mwanamke wa mweupe. Tala ninge bo samwe. Unaona bonye munapata haya. Mboka nyuso musicien chrétien konobeta concert. Mungini yote nye waimbaji wa Yesu wanaendaka kuhimba. Fatika mwasi na mwana. Ifo haache mwanamke na mtoto. Mwana baneko kanisa makambo yo. Alikuwa na waza hii maneno. Ezaka kepa ya papa na biso tabulei. Iko tu kubaduku yetu wa ezalaki kake pa ya papa na biso wemba. Haikukua kwa baba yetu tu wa wemba. Ezalaki kaka soki pa ba musicien to bengaka ya ba païen. Haikukua tu kwa waimbaji wenye tunaitaka wa dunia. Nzoka pe tina kati ya ba musicien chrétien. Kumbi ilikuwa peti kati ya waimbaji wa kanisa. Ekote libiso. Inabaingia sasa. Ekoti ndenge nini? Inaingia koma. Jipa sika. Mutukali ya mupya. Mbongo. Makuta. Mapangu. Lupango. Tala vertige. Unaona sasa kwenye nakupeleka. Tala vertige obozu. Unaona inakuwa kupatia kizunguzungu. Nazolela makasi. Iko analia sana. Leta sala musala na yo. Leta ufanye kazi yako. Eliane. Leta telemi. Leta anasimama. Namona ki baboti Eliane. Aliona watoto wa bazazi wa Eliane. Nenge babimi na television. Bisi balipita ku television. Balobi bango moko. Banasema bao peke. Bapesa ki mwana na bango pa musicien chrétien. Balimupaka mtoto wabo kwa muimbaji wa kanisa. Na âge ya 16 ans. Na miaka 16. Leta zokanga na bino baboti. Leta itabafunga na nye wazazi. Baboti bozo sala boloko. Mutaingia na nye ku prison. Ebandi boni. Itanja je. Mwana za minere. Mutoto eko minere. Ino moke noko pesa etata mukolo bongo. Mwende mumupatie kwa mtu mkubwa vile. Baboti bozo kota boloko. Nipe muko munaingia ku prison. Kona nini? Jua nini? Pour permettre ba violer mwana. Unaitika ba violer mtoto. Epa musicien chrétien. Kwa muimbaji wa kanisa. Unaona soni. Unaona haya. Eliane. Unaona haya. Omoni pembe. Eliane, unaona buzuli yako? Omoni kitoko place memio. Unaona buzuli kwenye nakubeba? Kitoko ebo misaka. Unaona buyane na uishaka? Kitoko uzomona. Buyane nyoko naona? Soko yebi komema yangote. Kama ujue kuibeba. Soko yebi kotambusa yangote. Kama ujue kuitembeza. Surtout soko zena ba parents ya mabe. Kama uko na wazazi wabaya. Kitoko ekobomisa mwana. Buyane na uishaka mtoto. Mwana zalaki mwana mukie. Mtoto alikuwa mtoto. Ayebaki eloko te. Hakukuwa anajua kitu. Na 16 conscience nanu evandite. Miaka 16 akili nanu haifiki fashi. Boti ya Eliane. Me bazazi yake. Ba permettre. Banaitika. Mwana na âge ya 16 ans. Mtoto na miaka 16. Ba pesa etata ya mukolo. Bamupatie mtu mkubwa vile. Ya musicien chrétien. Ya muimbaji. Tangu musicien chrétien sokota boloko. Sanye muimbaji wa Mungu kwa naingia ku tate ya mama na Eliane pe bazokota boloko. Na wazazi yake, mama yake na baba yake biko banaingia. Bakota na boloko. Bataingia ku prison. Boniko? Haya hivi. Ekomi nini? Inakuwa nini? Tokobete na makofi mabe. Tutapikana makofi sasa. Baboti. Wazazi. Baboti. Wazazi. Baboti. Wazazi. Na kuswa maboti Utapikwa hapa sasa. Na kubeta masasi. Utapikwa sasa masasi. Hata kupika masasi. No, pastor, acha pastor, acha. Hapana kupika masasi pastor. Hapana kupika masasi. No, bunduki hapana, acha. Acha. Ubashaurie tu pastor. Ubashaurie tu pastor, acha. Acha pastor, acha. Hapa kupika masasi. Ubashaurie. Hapa kupika masasi pastor. Ubashaurie. Unaona sasa pastor anataka kupiga masasi juu yenu. Unaona? No pastor, acha. Unaona sasa inakuwa nini? Inakuwa nini? Baboti bazo permettre. Wazazi muko munaitika. Ba violele bango mwana. Ba violele nye batoto yenu. Nikolwa mbongo. Juu ya pesa. Po ba moni jipa musicien. Juu munaona mutukali ya mbaji. Po ba moni yeli bango mbongo. Juu munaona waletea pesa. Nikolwa saki ya fufu na ndaku. Juu ya saki ya bunga. Nikolwa saki ya masangu na ndaku. Juu ya saki ya muhindi kunyumba. Nikolwa mbongo ndunda. Juu ya makuta ya mandote mbele. Musicien chrétien. Mwimbaji wa Mungu. A violé mwana. Ana violé mtoto. Lelo mwana. Leo mtoto. Bakomi koleka na ba television. Banakuwa banapita kuma kitu ya kidogo. Bakomi koleka na ba television. Banakuwa banapita kuma television. Bona kobeta lisolo. Juu ya kupika sasa miongezi. Lokola Eliane azalaki mwana mukie. Unaona kama vile Eliane alikuwa mtoto. Ayebaki eloko te. Hakukuwa anajua kitu. Yenda kozana na liberté provisoire. Yenjo atakuwa na liberté. Kasi musicien chrétien. Mwimbaji wa kanisa. Tata ya Eliane. Baba yake na Eliane. Mama ya Eliane. Mama yake na Eliane. Bango bazo sala boloko. Muko munaenda ku prison. Landa. Mufate.
sikoyo tala onga nazo kamwa Maintenant uangalia yenye iko anashangaa. ya pasi onga nazo lela lelo Basi yenye iko analia leo. tala divorce nini koti Ngalia ma divorce vile inaingia. divorce koti pa ba musicien Ngalia ma divorce gisi inaingia kule kubakanisa ba nazo Christian. lela makasi Iko analia nguvu sana. divorce koti ya makasi Kukabulana inaingia kukanisa. basi ya ba musicien chrétien Bana muki ya ba musicien chrétien. ba bimi ba bandi kotanda ba vérité Banatoka banaanza kutosha ba verite yote. tala ba vérité o ebimi lelo na Ngalia ma verite yenye natoka leo kudunia. vérité bimi Ma verite natoka 2020 2020. vérité bimi Verite inatoka. vérité zobima Verite ku inatoka. ozomona biloko yo Uko naona hii maneno? okoyebisanga nini Utamwambia tena ye nini? nazalaka soki nazomona ba musicien chrétien Anakuwaka kama iko anaona ba musicien chrétien. likolo ya podium Yulu ya podium. azoyemba Iko anaimba. azotangisa mai ya miso Iko anatosha mai ya macho. wana tozomona ye ndeti Upale kwa namuona saa vile. akutani na nzambe Saa mwenye kwa kuesha kutana na Mungu. amoni monene na nzambe Anaona bukabambi ya Mungu. amoni pembe ya nzambe Anaona buyana ya Mungu. amoni monene na nzambe Anaona ukubwa wa Mungu. azolela Iko analia. nzoka batu nekobo Njoka njo batu ya mazarao ya batu mazambi. mabe makasi Watu wabaya sana. mwana mobali moko abimi na television Mtoto mwanaume mwana anatoka ku television. alobi boye Anasema hivi. abimana mwasi ya yaya na ye ya musicien chrétien Alitokaka na bibi ya kaka yake wa muimbaji wa chrétien. nyonso wana mpona nini Ile yote juu ya nini? mutakala na ye bimi na miso ya batu Jubo mwili yake uchi wake natoka kumacho ya batu. sikonga nazomituna question Mena iko anajiuliza hivi. année 2020 oyo Mwaka hii ya 2002 eza année ya mitakala iko ane ya mabuchi. to eza année ya film ya sexy Juu iko wale iko ane ya filme ya pornographique. toloba nini Atasema tena nini? ekoti ti na kati ya baartiste comédien Inaingia tiku ba artiste comédien. toyebi artiste comédien na mboka Tunajua artiste comédien mwi mungini aza éducateur ya masse iko éducateur ya masse. ye nde azopesa d'éducation na nation Ye nje kwa naleta mashauri kuinchi. tala sikoyo Ngalia sasa. wana baartiste comédien ya kala Bale ba artiste ya zamani bazalaki mpo na éducation balikuwa juu ya education. me ya lelo bakomi baéducateur ya buzoba Hii ya leo banakuwa washauri wa bitu ya hovyo. bakomi bato ya buzoba Wanakuwa watu wa mashauri ya hovyo. nga nazomituna question Yeko anajiuliza hivi. kozala artiste comédien na mboka Kukuwa artiste comédien mumungini eza chose facilité haiko kitu kidogo. ebele batie bakombo na mboka Batu mingi banatia majina kui mungini. bazolela makasi Biko banalia sana. mai ya miso ezotanga Mai ya macho kwe na batoka. ndako bande ebukanaki Wakati depuis nyumba ilivunjikaka. nani akotongisela ye ndako Nani atamuyengea ile nyumba? asali succès ebele na mboka Anafaa ba succès mwi mungini. azolela pasi Iko analia pasi. nani akokipe ye Nani atamufata? nani akosunga ye Nani atamusaidia? nzambe asali yo ngolu Mungu anakufa grâce. oyekala te na monde yango Unakuya hapa sasa hivi muhimu mambo ya lokolo teatre. oza mobali kitoko Jinsi uko bwana mzuri, lokolo oza pembe jinsi uko mweupe, otia pe loksi unatia pe baloxe. basi bazosepela na yo Banamuke biko furahi na wewe. sanse ye kosourire epa na yo Mashauri chance na kia kubasuriri. chance ye kobeta tour epa na yo Chance na kuya kukukamata. nzambe apesi yo mwasi ya mikili ya poto Mungu anakupatia mwanamke wa Bulaya, aye awa na mboka anakuya hapa kumungini yetu. bobalani officiellement Munaoana normal, batu bavandi batu banaikala, batu bameli batu banakunywa, batu balie batu banakula. bapresident pa bateatre baye Ba president pe ya mabigundi ngine ya bateatri banakuya. batali ndenge fete eleki Banangalia gisi fete lipita. eske mon frère Eske nduku yetu yoza mutu oko kosala betise wewe uko mutu mwenyoza kufa beti. yoza mutu oko kolanda basi mosusu Wewe neza kuatila mutu akufata talanga modeli nazosouffrir Ngalia bwenyeshie tuko talanga tunateswa. modeli nazolela Ngalia bwenyeshie tuko tunalia. tunaka question
anajiulizaka hivi, est-ce que ngape na kokendaka poto? Est-ce que mie pe tendaka Bulaya? Est-ce que ngape na kokoma na Europe? Est-ce que shie pe tutafika Europe? Samba sali yongolu. Mungu anakufanya we grâce. Okomi na Europe. Unakuwa Europe. Okomi na mituka. Unakuwa na mitukali. Kolala na condition malamu. Ulala mu ma condition ya bien. Ozui vertige. Unapata kizunguzungu. Olandi basi mususu. Unafata banamuke bengine. Ok kosala film sexy. Unaenda kufanya film ya porno. Ba video mitakale panzani. Ba video ya uchi na inasambalana. Tangu ba video panzani. Wakati ma video inasambalana. Ba semeki na yo bamoni. Ba shemeki yako banaona. Babo kilo na yo bamoni. Babo kilo yako banaona. Famia mobali pe bamoni yo. Famia ya bwana yako pe banaona. Tata na yo amoni yango. Baba yako pe anaona. Mama na yo amoni yango. Mama yako pe anaona. Natali modele ya mwaso yo bimina ye. Anaangalia modele ya mwamuke mwenye unatoka naye. Mwana lobi oba chela poto. Anaona ke haba ni watu wa makahaba ya Bulaya. Ni makahaba ya Bulaya. Tala siko nengo bimina poisa. Ngalia sasa mwenye unatoka nje. Siko yo. Ngalia sasa. Okoyebisa famia mwasi nini? Utabambia jamaa ya bibi yako. Okoyebisa famia mwasi wana nini? Utabambia jamaa ule mwamuke nini? Tango bimaki na mwasi mususu wana. Sasa litoka na ule mwamuke mwingine. Eske bosalaki test? Eske mulifanya test ya malali? Test ya maladi bosalaki yango. Mulifanya test ya magonjwa. Omoni nengo ngo bomisa mwana ba. Unaona gisi kwa tafuta kuisha mtoto. Opesa ye maladi. Umpatie magonjwa. Namoni musicien, namoni artiste comédien. Anaona muimba mtu wetu wa makomedi na television. Mu television azolela. Iko analia. Shikukuwa shinajua, shikukuwa najua. Shikukuwa najua. No kokate. Shiweze. Azolela. Iko analia. Larme de crocodile. Kulia ya bongo. Buzoba. Mazarao. Osali bêtise. Unaisha fa buzoba. Nasuka nango yeko lela. Mwisho yao juu uli. Wano zolela na ndenge ya théâtre. Ile ba profiter na passe na ngai. Ba profiter mu ile buchungu. Po ba mona mutakala na ngai. Juba one ile buchi yake. Po ba mona bolumbu na ngai. Juba one ile utupu yake. Po ba mona nzoto na ngai. Juba one mwili yake. Atako naza mutu apasi. Atako eko mutu apasi. Atako nazalaka na mutu kate. Atana mutukali. Atana nazalaka na lupangu te. Atana lupangu. Dignité na ngai. Mais ile dignité. Crédibilité na ngai. Ile valeur ya mutu. Respect na ngai. Ile faida ya mutu. Heshima. Lelo toza reconnaît pa ya ba autorité ya mboka. Leo tunajulikana kubatu ba ya kuenguzaji ya nchi. Lelo tokoma ba camarade ya ba autorité ya mboka. Tuko barafiki ya baongozaji ya nchi. Lelo tozo sala prière sika ba autorité bazali. Tuko tunaomba kote ba autorité biko. Autorité yoka na sango. Autorité asikie sasa kwa habari. Atala na ba télévision. Angalie sasa mu ma télévision. Ayoka na ba information. Angalie sasa mu information. Mutu na ngai. Mutu wake. Atikali mutakala. Anabakia utupu. Batu nyonso bamoni. Batu yote banaona hayo. Boniko. Ayeko. Ekomi nini yango? Inakuwa nini? Bayaya basi. Banduku yetu ya banamuke. Nazozela bino maboka kufungama. Tuko tunabachunga mikono ya kufunga. Nazalaki na posa mabala na bino ekufa. Tulikuwa na lazima mabunyumba yenu ikufe. Konga na récupérer bino. Juu yepe ya ba récupérer sasa. Konga yango yo. Moma yenye inafika. Oya kofiotola mbanga. Ule mwenye atafungula kinywa. Oya koloba bilobela. Ule mwenye atasema bisema sema. Oya kotia fouin. Mwenye atatia. Papa. Nakobeta masasi. Pasteur, nono usipike masasi. Hapana kupika masasi itaua pasteur. Nakobeta. Ile ndio hapana, ile takukataza hapana. Silika tu normal mais hapa masasi. Hapana masasi pasteur. Naboma mutu. Nono ubape tu conseil. Hapana pasteur, hapana masasi. Hapana masasi pasteur, hapana. Non non pasteur, ubape tu conseil. Non 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 non. Masasi hapana. Nakobeta masasi. Hapana masasi pasteur. Hapana masasi. Mundu kesa. Non non ile na waka. Pasteur nono ina waka. Tika nabeta masasi. Ina waka pasteur. Non non, konsekansa masasi na kwa nguvu sana. Ubashauria tu Yesu kwa bashauria. Tika nabeta masasi. Non non pasteur, non non comment mko matufikisho babitu ovyo. Pasteur anakuwa sikia kanda. C'est quoi ça? Et comme nini yango? Moi ça tufikisha saba tuzoba. Doni boyko? Hein?
Non. So nini bino bozomonisa biso na mboko? Unaona saa haya yenye munaisha tupatisha. Pona nini biso bana mibali to sambwa? Jua nini chi watoto banome Pona nini biso basela nzambe to sambwa boy? Jua nini baombaji hapo nini yango? Inakuwa nini? Maîtrise za te boy pona nini? Maîtrise haina jua nini? Bongo si maîtrise pona nini? Makute na maisha haya. Ah, ba mizize gradie. Ah, baimbaji ya Mungu. Ah, Yesu soni. Baimbaji ya Mungu. Ah, soni. Tunatupatisha haya. Ah, ngai. Tunatupatisha haya. Teya wapi? Tutaomba tena wapi? Na koteya ndenge nini? Tutabatea banani? Ah, soni. Ah, haya. Ah, mboga ngai. Ah, to sambwe. Nchi yetu. Église sambwe. Église inapata haya. Église sambwe. Église inapata haya. Ah, Yesu za wapi? Ah, Yesu uko Ah, wapi? nzambe la ngai. Ah, nzambe. Ah, église sambwe. Ah, église. Masasi za wapi munduki? Non, pasteur hapana bunduki. Nabeta masasi. Pasteur, non. Zela nabeta masasi. Mimi najua kuna fabu Nabeta chungu. masasi. Iko na fabu chungu mais non, pasteur. Calme-toi, pasteur. Nabeta masasi. Iko na fabu chungu mais acha. Nabeta misise chrétien masasi. Hapa kupika mise chrétien. Naboka bombi na limete première. Bon. Limite première maneno mwa Naboka tulete. bombi na limete première. Non, pasteur. Non. Naboka Achana. bombi. Pardon, pasteur. Naboka bombi. Achana na mambo ya masasi, pasteur. Achana na mambo ya masasi. Mimi najua bala kukosea. Lishete za wapi? Non. Mupanga ko wapi? Non. Pasteur, non. Mupanga hapana. Mupanga Nabo maba musicien hapana chrétien. kubaua. Nabo maba musicien Unaona chrétien. kwenye mnatupeleka nyinyi baimbaji ya Mungu. Unaona kwa mnatupeleka. Muma niveau ya hivi. Muma niveau ya hivi. Pasteur hakwali mbele ya macho ya watu. Jua masoni yenu mahaya na mnatupatisha. Ah, église na nzambe. Mnatupatisha haya. Ah, église na nzambe. Vitu ya hivi haikuwake. Nyie watu ya Mungu ndio mwatupatisha haya. Kena hapa wewe. Non, pasteur. Non. Pasteur, bakia mulinye yako. Hapana kwenda kubamisia dunia juu ya haya yenye benzetu banatupatisha. Washaurie. Iko mabitu mwaya haya sana hii. Batu benye munajulikana. Metabia yenye muko munafaa haiongoze batu. Matea gani mutapatia batu muima nivo vile. Matea gani mutapatia batu. Na makomportema ya ovyo vile munatuletea. Munakuwa munafaa mafilme pornografike kati ya makanisa. Ba pasteur, munatupeleka wapi wa ndugu yetu? Non, pasteur, non. Masasi te, pasteur, pardon, pasteur. Masasi te. Plus 243 89 78 37 à 29. De fils Masevo, jeune millionnaire tour du monde, appellation bien contrôlée dans Katia Londres. Moutombon Webele, Patrick de Panama Boimbo, Papa na China. Nzama Pambola Bio TV, oyo ba pesa ki biso espace pour na mateya, pour na enseigner libota na Nzambe, tata Pambola biso. Mungu atusaidie. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.